Dobar dan, ja sam Svetlana Brkić, arhitekta. Danas vam govorimo o crvenoj boji i na koji način ona može da oplemeni vaš prostor. Kroz istoriju, crvena boja je služila kao vizualni pripovedač. Jedna od prvih upotreba ove boje bila je još na pećinskim slikama otkrivenim u pećinama Lascaux u Francuskoj. Kasnije je rasprostranjena u globalnim kulturama i umetničkim stilovima. U isto vreme, simbolizujući strast, opasnost, revoluciju, prosperitet, sreću i ljubav, kao i neraskidivu vezu sa pokretom i uzbuđenjem, različita tumačenja crvene boje čine je jednom od najčešće namerno korišćenih boja u arhitekturi. Arhitekte redovno koriste kao alat za pričanje priče ili izazivanje određene reakcije. Danas i dalje vidimo hrabar uticaj crvene boje na interijere, bilo da se koristi da bi naglasila određeni motiv u prostoru ili cijeloj prostoriji. Crvena boja u interijeru deluje okrepljujuće, osnažujući i podstičući korisnike prostora na aktivnost. Na primer, pogodna je za poslovne prostore jer povećava entuzijazam kao i energiju. Može se koristiti sa svetlim, belim nijansama za isticanje određene tačke u prostoru ili protkana sa tamnijim nijansama kao što su sive, plave i smeđe radi unošenja doze topline i intenziteta. Ipak, treba biti oprezan i imati meru u korišćenju ove boje. Ako bi i zidovi i nameštaj bili crvene boje, okruženje bi bilo prejako i suviše agresivno da biste se u njemu osjećali prijatno. Upotreba crvene boje na ulaznim vratima stvara osjećaj topline i dobrodošlice, suptilno unoseći i deo karaktera u dom. Da li biste bili hrabri da ofarbate ulazna vrata svog doma u crvenu boju? Ako vam je potrebna pomoć arhitekte, možete nam pisati na e-mail office@sbproject.rs, a mi se vidimo u narednom videu.